Hai gengs, welcome back to our channel. Ini mama mau ngajakin kalian untuk bikin batagor ala mama. Jadi memang sudah lama banget kita nggak makan batagor ya. Dan kalian pasti tahu kalau kemarin mama dari toko Asia dan ngeborong semua tahu ini, tahu langganan, tahu kesukaan yang mereka punya. Yang Yumi-chan juga ikutan ngambil di kulkasnya. Pintu kulkasnya tutup, Yumi. 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 Ayo, tutup. Jadi ini di food processor mama sudah ada daging ayam yang aku halusin. Lalu, ini nih, kalian pasti ingat waktu mama bikin taekwan masih ada sisa daging file ikan yang aku halusin karena nggak semua aku bikin taekwan bola-bola ikan ya. Jadi ini aku mix, biasanya aku juga mix dengan udang, cuma kali ini nggak aku pakein udang karena nggak mau ekstra ngebuka bungkusnya udang. Makanya kali ini udangnya aku skip. Ya udah, ini sebagian tahu, baru 2 bungkus sih. Sudah aku keluarkan dari bungkusannya. Aku kalau bikin siomay batagor, itu saus kacangnya nggak boleh sedikit. Karena pasukannya mama suka banget. Oh kenapa baby Chan? Sini sama mama sini. Sini baby mama. Mana Awa? Tiup. Ini tahunya siapa? Tahunya Yumi yang borong tahu kemarin ya, Nang. Mau potong-potong dulu ya. Oke? Nggak boleh. Mama cek. Mau apa? Oh iya, dia kemarin ada ngambil ini kan, keripik pisang. Coba. Banana chips. Enak. Distributor dari Belanda. Wow. Enak. Kamu lihat aja nih kemarin di toko Asia, hah? Oh ini abang baru dari si Marlene, temennya abang Kocik dari itu peternak, ngambil telur. Kebetulan telur habis, kentang juga habis, tapi aku masih punya ini kentang dari supermarket. Abang juga ada beli dari Marlena ya. Nah, ini Bauernhof, ini dari peternak petani. Jadi kalau kentang dari petani gitu, dia tuh masih penuh pasir gitu, tapi ini super duper awet loh. Ini abang ambil 2 kilo, harganya €2,90. Ini kalian lihat tampilannya seperti ini. Penuh pasir. Tapi kurasa justru pasir-pasir ini yang bikin mereka awet ya, nggak cepat rusak, nggak cepat berakar gitu loh. Karena ini nih, kentang dari supermarket ini kan super duper bersih ya, tapi dia cepat banget berakar. Ya wes, ini aku belah-belah seperti ini tahunya. Terus ini kita bolongin. Kita bolongin pakai sendok. Dan ini tahu yang kita kerok, ini kita halusin ya dengan si filling. Halo. Yes. Halo sayang. Ini dong. Halo. Baru pulang, ini latihan bola dia. Abang Lui. Ya udah, ini aku kerok-kerok dulu semua. Okidoki. Ntar kelamaan videonya, kepanjangan. Ini tahu yang sudah mama kerok. Kita haluskan. Ini tahunya
Udah dihaluskan. Si file ikan sudah aku masukin, terus ini tahu. Dan di bawahnya ayam. Kita masukkan bumbu andalan mama adalah the one and only bawang putih bubuk. Lalu kita kasih sedikit merica. Dan kita kasih ini petersili yang udah dikeringkan gitu. Ini super simple. Kita kasih garam. Ada juga resep yang ngasih campuran tepung ya ke fillingnya batagor. Ini mau aku kasih telur 1 biar dia lebih merekat, mengikat gitu loh. Kita 1 butir telur. Siap kita filling tahu dan si kulit pangsit. Ini si wonton goreng. Bagus banget nih kulit pangsitnya. Ini langganan mama. Brand yang ini bukan endorse ya. Mama selalu beli ini. Kalau itu nggak ada, terpaksa harus beli brand yang lain. Oke, mari kita bentuk-bentuk si batagor. Teteret. Kita siap beraksi. Kira-kira 1 sendok teh ya. Kayak gini. Tuh. Menta bantu mama ya. Zoe sama Louis beresin meja makan, oke? Karena saus kacangnya pun belum aku bikin. Celemeknya Louis pakai pinjem. Udah sini. Tuh. Ambil ya, habis ini 1 ein cep dan max to ein faso cep kayak gini. Okay. Udah gini aja, nggak perlu dibentuk-bentuk cantik karena bakal digoreng. Iya, cup. Tada. Terus lepas Nora. Coba tambahin, nggak ngepek ya? Lagi lah Nang, jangan pelit-pelit. So. Bisa? Lihat Menta. Aku terbalik ini celemekku, tunggu. Nah, ini baru benar. Hai Zoe. Ini 1 bungkus pangsit udah. Aku sengaja ngeluarkan ngedefrost 2 bungkus. Tapi pertama-tama kita isi si tahu dulu. Takutnya ntar kebanyakan ke pangsit, tahunya malah nggak kepake. Terau. Dan ini Menta baru nginap dari rumah temennya. Emang tinggalnya deket aja. Jadi dia aku WA, aku butuh bala bantuan. Dia pikir makanannya udah kelar makan siang, kasihan. Padahal belum. 2 skedah mitak esen i son fertig. Ja. Aber eigentlich braucht er eine Hilfe. Padahal mamanya butuh bantuan dia. Kita tambah lagi karena ini fillingnya masih banyak. Wow. Nyam 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 nyam. Mama. Untuk kombinasi. Mama. Wieder. Ya. Aku harus ngukus telur atau rebus telur karena aku pakai kukusan ya. Terus kentang juga sudah aku kukus, sudah kelar. Tuh, tempatnya penuh.
Minum air madu. Lemon pakai madu. Oke. Jadi ini bawang putih dan bawang bombay bakalan aku tumis. Dan ini untuk si bumbu batagor. Pakai selai kacang. Etwas Butter. Tuh, dan ini yang halus. Das ist ja viel. Wow. Ich liebe Erdnussbutter. Ich will so gerne jetzt einen Löffel davon essen. Oh. That's it. Iya. Enak. Mantap. Dan sekarang mari kita susun batagornya. Ini mama pakai apa namanya? Pakai selada, pakai salad gitu ya, biar lebih menarik. Karena ternyata kita sudah kehabisan brokoli. Jadi nggak punya brokoli. Ya udah nggak apa-apa. Dan sekarang kita kasih si pangsit. Tuh, kalau mau nambah masih bisa banget karena masih banyak ini. Mari kita gunting tahunya. Terus kita kasih timun. Topping komplit. Kita tuang saus batagor. So, ready. Untuk yang mau pakai apa, dikucur lemon lagi di atasnya dan pakai kecap manis bisa diracik sendiri di atas meja. Tuh, ini punya Menti yang pakai king. Bitteschön. Tetetet. Kasih. So, Yumi braucht noch. Coba duduk yang Oder benar, Lui. trinken wir Yumi? Oke. Yumi lupa. denkt. Maafkan Koki Yumi, Mama Boleh. lupa minggirin dulu bonekanya. Makan, Tuh. makan. Mana punya Mama ini, punya Mama? Kecap manis. Selamat makan. Selamat makan. Lemon. Mama schon. Selamat So, makan. selamat makan. Yumi auch Ketchup manis schon, oder? Iya sedikit. Ein bisschen. Ada yang mau sambal? Wenn du mau. Mau sambal. Und dir? Jadi mau lemon. Selamat makan. Selamat makan. The bomb. Ini sudah kamu cicipin ya?
Iya? Ja. Ada yang mau? Alles itu. Apa sih the bomb? Ini kita kucur dengan lemon. Wow, mantap. Gimana? Mantap. Kayak mana sih rambutnya Mente tuh keriting-keriting begitu? Gimana Yumi? The bomb. Hati-hati jatuh, hati-hati. Gimana Kocik? Lekker. Selamat makan. Gaat maar. Wow. Junge tut mich füttern. Die ist eigentlich wieder vegetarisch, oder? Ach, das ist mit Fleisch. Hilfe, Mama. Das Hühnchen dabei. Oh, ja. Diaduk-aduk sudah Yumi, sudah. Sie will es essen. Ini namanya batagor. Wat was het? Batagor. Toras. Was? Aku jadi makan pakai tangan. Heiß wird drauf. Danke, Mimi. Kalau di Balikpapan langganan batagor di taman. Ada bakso taman, ada batagor taman. Mama, sie füttert uns. Da haben wir so viel Ketchup Mayonnaise. Papa, sie füttert mich. Kamu suapin kakak Zoe. Terbalik. Yumi, Mam. Niet zo laut aan. Ini tahu kamu yang beli kemarin, Yumi. Hast du die Erdnusssoße? Ich liebe die Soße. Der mag ich auch. Erdnuss. Mama, sie füttert mich. Mama, Hilfe. Gimana tadi football training? Good. Zwei Bälle verloren. Aber einen konntest du verteidigen. Mama, Lala ist jetzt aufgehört. Sie hat mich gefüttert. Lala. Ich musste das Ganze aufessen. Tapi curang. Ya, Kakak Zoe yang mamam. Du musst nur noch eine Portion holen. Nein, Juni, ich bin schon satt. Nein, ich will nicht mehr essen. Mantap. Ich will mein Essen. Ich liebe es. Wahnsinn. Im Backofen musst du holen. Ohne Erlaubnis. Lecker. Wow. Kamu mau? Mama ambilin ya. Ini apa mau kentang? Na, kasih. Sama-sama. Nou, jongen. Was ist für Erdnusssoße?
Mama, hier ist so ein dicke Erdnusssoße. Das ist sehr viel Erdnusssoße. Iya banyak. Mau lagi nggak? Heute denke ich gemacht. Warum? Aber das lieben. Iya. Oh, Mama. Hier füttert mich. Oh, wow. Kecut. Gar nicht. Au! Au! Was denn? Zunge. Oh. So böse. Ja, das ist Aua. Hing. Die werden nicht Mana nggak? King, komm jetzt. Ich hab da Chili oben, weißt du, Junge? Au, au. Menta. Enak nggak? Enak banget. Enak banget. Mama. Ya bom. Mama. Au. Au. Menta. King. King Batagor. Ui. Mama, ich habe The Bomb. eine Pizza, aber hat keinen Salami oben. Ich bin enttäuscht. Wah. So. Crunchy. Die Augenbrauen. Enak? Enak? The Bomb. Mau timun? Nggak mau, nggak mau. Good. Celingak-celinguk lucu banget. Aduh sakitnya lidahku kegigit. Pengen tambah jadi ngemut. Und wie lange bist du in der Küche gewesen? Lange. 2 Stunden. Oke, kita bilang apa? Makan dulu ya. Aku udah habis, Menta habis. Abang tambah 2 porsi. Itu. Kocik belum? Menta, Mama. Aku sedih. Iya. Wah. Yumi, kita bilang apa? Makan. Wie bitte krieg Makan dulu ya. Ich glaube, mein Bauch ist noch verblassen wird. Oh, viele Erdnuss. Sakit lidahku. Thank you for watching. Thank you for watching. Dadah, bye guys. Bye. Sarangi. Sarangi. Apa Yumi? Enak ya? Enak. Aduh. Pelan-pelan makannya, alamak. Enak. 2 jam mama di dapur, gemus. Papa, ich bin satt. Papa, ich bin satt. Papa, ich kann nicht mehr. Ja, passt schon. Sharing. Enak. Enak banget. The Bomb. Ah, der Baum. Wah. Wah, apa itu? Der Baum. Pakai celemek tapi nggak ikut masak. Tadi kamu pakai celemek tapi pergi tidur ya? So cute. Dadah. Bye. Gimana ya? Bis bald. Bis bald.
The bomb. The bomb. The bomb? Au. Au, Mama. Dreimal ein Ei. Hey, Oi. hey. Oi.